بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك المنان الذي أنعم علينا شهر رمضان، شهر البركة والإحسان الذي أنزل فيه القرآن، والصلاة والسلام على محمد التقي والكرم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، ربي تنوخنه جه رمضان ليلة القدر لينس كيسا أرقما أنقيا تقجه تالباتي قما خير من ألف شهر قرآنا نوهما بداس أرقته أمني مسلما. ربي تنوخنه جه رمضان ليلة القدر لينس كيسا أرقما أنقيا تقجه تالباتي قما خير من ألف شهر قرآنا نوهما بداس أرقته أمني مسلما. بسم الله خنن قل في التين بننا يو قل في قبانه بنهنه ألسنا إيقا ألسنه مو قلبانه قتنجا الحمد لله جتشوتي أنسنا مراد يوغينيه سلاح اسم القونا شكري ربي قلتن نرد دركما نرد انقلاس نعمكما تما لكوني بتوبر هندن دينيو قنا أصوما لكونيو دفن برارفنا تأيقا دلته لكاهمي أما أنو سيفنهما لكي تكالما وما إسا خيسان وقل المنهما أما بداسي أمنت إسلاما أركان سيخيسا تقو رمضانا ميجي أمان كنو مالتكي مما hingartu gonkuma madala wankana badasa argate ummanni muslima. Sirri dhaggeeffadha yaa dhiiraa dubartii waa xiqqoo dubbanna waa'ee sooman haati. Soomana jechuun kun maali hiikan saati waan jedhamu laala dhagayaa namuuti alimsaa ku jenna luqaa arabatti if qabu jechuudha beeki hiikan saati. الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أكا نجدما أكا شريعتي بروانتو تأكا نيات في دقاتي ججا فكتابي فكا والكنمتي سال الرائي فيكو ججوهي كنساتي فجر الرائي قالي هنگا مغربتي إفكبون تركما تهودا نوفمتي فهجته بروبا دافما بداس أرقده أمني مسلما. ربي تنوخنه جه رمضان ليلة القدر لينس كيسا أرقما أنقيا تقجه تالباتي قما خير من ألف شهر قرآنا نوهما بداس أرقده أمني مسلما. سيرا قوتو قبا أدمسي صومنا سيرا سائقة نرد دركما ergamaan nuuf hime seerasaa hundumaa isa jala deemuun nurratti dirqamaa akkasiin soomanne nurraa qeebalamaa. Waa bilaashin jalle yaaboo dubbii tanaa hoggaa soomni gahe irra hedduu namaa soomanaaf yoo hafe guyyaan tokkoof lama warra lakkoofsaati jedheeti soomanaa kanarraa nu dorge ammoo nabiin keenya yaa rabbi rabbuusi ramataaf nageenya. akka inni jedhe kunoo siifan himaa laa taqaddamuuhu jedhe kunoo kana hoggaani fi dhufe jiini ramadaanaa guyyaa tokko lamaan dura hin dabrinaa. kunoo kana jedhe dhaamsi isaa kana namni soomanummoo soomanoota sunnaa guyyaa qamisaa fi fakka isin hiinaa yoonif walit dhufe aadaa isaa tanaa aadaa isaa waan dhiisu inni ni soomanaa. yoo hafellee guyyaan tokkumaa fi lamaa adda baase kana shari'aan islaamaa badhaasa argate ummanni mu'uminaa. mee wahiin asitti siidhamuu barbaada barsoomanni dhufe guyyaa lama booda jennaan lafaa ka'e warroonni adada soomana eegaleet faaruttiin barbaada kana jalan deemin hasaraa simuda. yaa warra adada malimi yaa warra farada an soomanni guyyaa tokkoof lama booda hin soomaniidhaadha namuu gurraa qabda. mee maaliif nabiyye khilaafuu barbaadda amantiin jabeessu jira jedhee yaada dhagaa disti guure qoraan jala shida
milkiidha moodiiroo masaraa naggadaa bardeen kun nabiyyi hordofuu barbaadaa kan isa hordofee har'a boru gammadaa namuu qubaa qabda eenyuufi waa himaa badhaasa argate ummanni mu'minaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadrilleen as keessa argama kan guyyaan tokkitti jaalu baatee kuma khayrun min alfi shahr quraanan nu himaa badhaasa argate ummanni muslimaa namni guyyaa shakkin keessatti godhame osoddan hubatin kan didee soomane dhugaa namni suni ergaa rabbii morme hadiisni kun amma irraa odeeffame hoggaa qarribaati ramadaan argame soomanaa jechuudha nabiyyiin nuuf hime qarribaati shawwaan ammas yoo argame ramadaana fuura jechuudha nuuf dhaame yooni fi duumessi nutti hagoogame qarabaatii kana argachuu dadhabne shacbaan irraa guyyaa 30 lakkaawwanne soomana eegalla yoo argullee baanne ammallee soomana furra lakkaawwanne yooniif duumessillee nutti hagoogame baatii argee jedhe yoo namni nuuf hime namni sunuu kani rabbitti amane aduraanu dhugaa dubbatuun beekame irraa taqabbala ragaadatti irganne gaaf tokko ummanni walitti qabame dhaloota baatiidha wal garsiisa yaame abdallaa ilma umar dhaqee nabii hime nabiin irraa fuudhe ifiif soomane ummataas ajaje jedheeti nuuf hime yoo dhugaa dubbanne fudhatama arganna badhaasa argate ummanni muslimaa soomana boruutiif niyya bulfatanii afaan hin dhawweeytu jechuun dubbatanii ol baasanii jechuun bid'aadha kuni gurraanis waan hamtu hin dhaggeeffatanii wallee fi musiibaa dhaqasuun haraamii isin dhibuun oltu hayyee musiibanii nabiyyi faarsadhaa dibbeetu muusanii munkaraata kanas irraa ifeeganii ijaanis waan haraam achiin daawwatanii harkaa fi miilalleen irraa eeggatanii soomanuudha qaba barqaamni guutunii nyaata fi dhugaatii qofa yoo dhiisanii waan cubbuu dalagu yoo dhiisuu baatanii as keessatti rabbiif hin jirtu haajanii galanni soomana guddaadha akkaanii rabbi maleen beeku ilmi namaa kuni tanaaf kiyya jedhe beekadhu rabbiini yoo kophaa nyaatanii afaan haqatanii soomana soomante si eegamoo namni hundaa hunda beeka beekadhu rabbiini galata naggalchaaf jechuun akkasiini ni beeka rabbiini gubbaaf keessaan hamaa badhaasa argate ummanni muslimaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadrilleen as keessa argama kan guyyaan tokkitti jaalu baatee kuma khayrun min alfi shahr quraanan nu himaa badhaasa argate ummanni muslimaa namni halkan warra isatti haajame dhufuu ni dandaha fajriin osoon baane ayata akkas jedhu yoo baruu barbaanne suuratul baqara keessatti nuuf hime uhillat lakumiin dura jalqabame ammoo eegaa fajrus saadiq bahee kaafne hamma aduun seente soomannin furamne namni warra isaatti guyyaa ida'ame beekaa itti yaade ha irraanfiin taane kunoo lafa jira derrisaa tumame gabra bilisomsa yoonif dandahame gabra bilisomsun yoonif dadhabame ji'a lama guutu osoo addan dhaamne haa soomanuu jechuun isarra kaahame yoo tahee namtichi kanaas kan dandeenye amma immoo miskiina jahaatama yaame haa nyaachisuu jechuun isa murteeffame seera kana guunnaan yakkisaarraa dhume yooni fi guutame as keessaa tokkuma badhaasa argate ummanni muslimaa namni rabbiin fedhen mindaa guddaa kana if qabee soomana ji'a rabbii kana qaballa qirratti soomanuun dirqama qarrattiin dirqamin maraataaf daa'ima ijoollee yoo soomante irraa qeebalama imaltuu yoo deemne yeroo ramadaana yookaan dhukkubsanne yoo dhiifne soomana
guyyaa biraatirra qada baasuu qabna haamilaaf murdi'an ammaas akkasuma lubbuu isaan irratti yoo sodaatan baana ammaas yoo sodaatan miidhama daa'imaa yeroo san furanii qadaa baasan kana haala hedduu qaban dubartoonni keenya yooni fi dahanii yeroo ramadaana hanga furaansanii qadaatu baafama tadaraaran ji'a eegaleessanumaa inni sun barguyyaa jaha fi torbuma hangas dhiisuu qabdi salaataa soomanni lakkifte guyyaa hanga kana lakkoytee kafaluun isirra dirqama adda beekuu qabna ahkaamadiin keenya badhaasa argate ummanni mu'minaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadri illeen as keessa argama hanguyyaan tokkitti caalu baatee quma khayrun min alfi shahr quraanan nuu hima badhaasa argate ummanni muslimaa irra nuu deebi'a akka dabaafannu warra namma maqaa isaanii himuu deemu hoggasiif soomanne irratti hin dirqamu booda qadaa baasuun garuurraan oolamu eenyuuf akka tahe dhaggeeffadhaa namu tokkoffaa namticha imaltuudhaaf deemu lammaffaa irratti namticha dhiibamu kan dhiftee sanirra fayyuun qajeelamu tokkummoo namticha dhibamaa kaddamu kan olii qaqqabu hanga inni dhinu soomanaa fi qidman wajjin dandahamu booda qadaa baasaa isarra laalamu ammas nama meeyta awwaaluudhaa deemu yooniif dadhabame bolli sun qotamu soomanni furame namni awwaalamu kana kan hoggasiif namatti as'aanu qadaa san baasuudha kan sirraa eegamu deynii rabbii dafne akka firraa baafnu wantoonni lama kan namarra dirqamu yoo sirra wal gahe kan dura durfamu hanuufin eegganne qabatti qabannu sanii kan waa hunda dura hojjetamu yeroo san dabarsuun meeytaan dandahamu adda haa baafannu waan himamuu kana badhaasa argate ummanni muslimaa haamilaaf murdi'an ammaas akkasuma lubbuu isaan irratti yoo sodaatan baana ammaas yoo sodaatan miidhama daa'imaa yeroo san furanii qadaa baasan gana haala hedduu qaban dubartoonni keenya yooni fi dahanii yeroo ramadaana hanga furaansanii qadaatu baafama tadaraaran ji'a eegaleessanumaa inni sun barguyyaa jaha fi torbuma hangas dhiisuu qabdi salaataa soomanni lakkifte guyyaa hanga kana lakkoytee kafaluun isirra dirqama adda beekuu qabna ahkaamadiin keenya badhaasa argate ummanni mu'minaa kanuuf kaahee fiqe wanta dhageessanii inni maqaan isaa barsheequl bassaanii dhaqaatii laalladha subulu salaami tarhii buluuqarraa jira yoo laaltanii baradda addaane hundi ilma namaa badhaasa argate ummanni muslimaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadri illeen as keessa argama hanguyyaan tokkitti caalu baatee quma khayrun min alfi shahr quraanan nuu hima badhaasa argate ummanni muslimaa ammammoo asuman kanatti aansine namoota soomanne irratti hin dirqamne soomana sanillee haqadaa hin baafne affaartuma baasu qofa ajajame sanirraa dubbanna na jala akka namne galgaluu miskiina tokkofitti yaame isa sen nyaachisu akkan irraanfanne isaan sun hoodhiiroo eenyu yoo jedhame manguddoo gurguddoo soomanuu hin dandeenye dhiira fi dhalatti osoo addan baafne ammaas nama dhibde fayyuunsaan eegamne kakka nama dhibde sukkaaran qabame hoggu takka bishaan kadhabuun dandeenye isaan warra soomni irra laaffifame miskiina nyaachisu qofatti dirqame galgaluu miskiina tokkoof nyaata kenne nyaachisuu qofatti isaan ajajame rabbiitu nuuf kenne shari'aa akkana badhaasa argate ummanni mu'minaa warra immoo soomanni isaan irra hin jirre
قدا في كفارتف خائف درهره قافرا أمنه أما خري مره قدا باس جنون فمنو تدبره أما سجولتكو إيرا في شمره حنقا قدتني بلغون أقره dirqamni zoomana isaanin jammarre qalamni hamtuudha qalmee gubbaan korre han khayrii barreessu ammoo irraan qorre eega jarri toltu dalaguu jammare sawaabas nirgata yoo soomanaa ture ammoo kan soomanni gonkumaarran jirre yoo soomanaa ooles hasawaaban garre sumbara dadafi namticha kafare jarri kun hangamu yoo soomanaa ture irraa waan fuudhamu fayya if darare dura osoo bare heera diin islaamaa badhaasa argate ummanni mu'minaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadri illeen as keessa argama hanguyyaan tokkichi jaalubaati quma خير من ألف شهر قرآنا مهما بدأت أرقته أمني مسلمة ونراني قبل رمضان خيصا لقها نميو سنيا دجيزا نمني قريم بخاف إبقوكي بجيزا نمتجي سنقويا فراق داباسا ثم نسا دورا ما في الراب الليسا نمني قوكي فني هركا بهتسا هما دوران تاني خانا سومني إسا harka ifkahanii ifdirkuu balleessa soomanaanis garii namuma arrabsa waan hamtuufaa jedhe soomana balleessa usaa biraa deema isachuma dhiisa an sooman hanqaba jechuu barbaachisa akka taanuuf deema barshariika isaa irraa iffageessa muslimni waan kana badhaasa argate ummanni muslimaa namtichi irraan fi qalbii isaa ukkaamse hawa dhugaatuma midhaan liqimse eegana qarrabbi isa yaadachiise achumatti dhiisa waan nyaatu qopheesse faanuu isaa mite rabbiitu nyaachise aboodhiisi ani soomana balleesse jette abdii muriin rabbiisi nyaachise ammas ka jimaacii warratti geggeesse achi dhiisa erga rabbi yaadachiise yoo duraan irraanfiin isa achi geesse ergaan rabbii guddaa wanni nuuf dabarse ummatoota kiyyaa rabbiitu guddise waa sadiinaa jecha isaanii lakkise jedheeti hadiita keessatti nuuf ibse tokko kan wallaalan dangaa rabbii cabse kunis ka irraanfiin waa takka balleesse kan sadaffaa namaa waan rabbi daangesse namni biraa dirqee isa hojjechiise waan jarri sadeen kun hojiin argamsiise rahmatummaa isaatiin rabbiin isaa dhiise namayyuu jabeesse of eeguun dirqama badhaasa argate ummanni muslimaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadri illeen as keessa argama hanguyyaan tokkichi jaalubaati quma خير من ألف شهر قرآنا مهما بدأت أرقته أمني مسلما حقامنا يالا حاكما فدقني زيرنا مكايان سر الرجيب سني بكنيا تبودي بخاي سنسوني إسين زكا همنان قرامي سومني أدى بخا إسي في مرفيني واني هيا ممو ورسومنني قنو دقي فدا وانتو دخنيني marfee waraabanii namaan diran suni ammas dhahinarra yoonif qobbatanii isaan kanaaf jecha hin badu soomanii humaan qabdu ammas jaartii dhungatuunii namuma if qabu dandahuu taananii janabda halkanii osoon dhiqaatini yoo sitti bari'e hin badu soomanii bishaan lulluuqacha funyaa yoo naqanii anhon gangahani tingumne bishani kunille ni taha ofe ganadani kunille ni taha ofe ganadani kabbane fannada kamadi kachuni ana fizwadaka hintahu somani amballe yoguya somana olani hanga hirabate walimatansani kunille ni taha ati dandenyani hiraban dabarsan akkasii wajjiini amma sumaan qabdu fuula kuulatuni
asoomana qaban yoosuu akkatanii waan soomanni badu sittin fakkaatini akka hubattanii waan dhageessan kana badhaasa argate ummanni mu'minaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadrilleen as keessa argama hanguyyaan tokkitti jaalu baatee quma khayrun min alfi shahr quraanan nuu himaa badhaasa argate ummanni muslimaa chittoo godhatuunis soomanan balleessu akkasuma dadhaan matarra ifkeessu matallee gabbu'ee sammuu qabbaneessu kunis sooma namarraan balleessu ijaa fi gurrattis akka dawaa buusu haddaa isiitillee laagatti dhageessu wanni kanaa kuni soomanan balleessu kan akka hancuufa afaanii liqimsu bishaan osoo namni qaama qulqulleessu kan afaansi bu'ee laagan gad dabarsu osoo atin yaadin ifirraa deebisu kunis waan tasaati soomanan balleessu abdii murachiisu hojiin dagaggama badhaasa argate ummanni muslimaa soomanni qadaafi ammaas ramadaanaa osoo irra jiru yoo du'e ilmi namaa ana isaatitu isarraan soomana Bukhaarii Muslimtu gabaase waan kana dubbuma lallabtu takka hin sahina waan kana irratti mee wahin sinii himaa intala takkaatu gaafate ergama yaa ergama rabbii mee waysi gaafanna ayyooti yaaddu'e jira dhihoo tana haala irra jiru soomni ramadaanaa irraanin kafala mee soomana kana jennaan akki jedhe mee waysi gaafanna osoo irra jiraate liqiin ilmaan hamaa irraa ni galchita silaa liqii tana jedhe yoo gaafatu inni biyyoo tana eenin galcha jette deebifteef ergama deyni rabbi isaaf galchootu haquma jedhee deebiseefi laalaa yaa jarana isin jennaanuunis jedhee beeku qabna deyni waan jedhama hundarraa galchina badhaasa argate ummanni muslimaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadrilleen as keessa argama hanguyyaan tokkitti jaalu baatee quma khayrun min alfi shahr quraanan nuu himaa badhaasa argate ummanni muslimaa wahin sinii dhaba dhagayaa ummataa haalli nabii keenya dhiiruu maal fakkaata jedheetti yaaqilee laaleetti hidhata kurnan duraatii fi ammaas haalammaata gaafa garii rafee garii qaatiraata kurnan booda ammoo muddi isaa hidhata bar halkan kadhaa fi ibaadan dhaabbata dubbii namaa tuni faallana fakkaata kurna duraa dhufe masjidani guuta kurna jidduu ammoo irraani hirdhata kurna booda garii hirriiba fudhata kunis aboorateef olii gad dhaabbata dubbiin akkas taate laala yaa ummata haala san jejjeeruut barnurra jiraata leelatul qadrifa namayyuu ni beeyta guyyaa silaa namne fudhatu irdaata ati qaate tammoo ganda keessa deemta waraqaate booda mee eenyu gaafatta namni rabbiin fedhe dhaabbatee kadhata tikeeta jannata ammumaa murata nu godhi yaa goyta ummatoota kana badhaasa argate ummanni muslimaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadrilleen as keessa argama hanguyyaan tokkitti jaalu baatee quma khayrun min alfi shahr quraanan nuu himaa badhaasa argate ummanni muslimaa anis dhaamsa kiyya amanin xumuraa wahin sinii dhaamaa hasnaa kennaa gurraa hoggaas dhihaatte keessa yeroon furaa harratti boramu beekaddu timirri dhabamu bishaaniitu jira timirri hundafe nyaata qaama firaa ammoo bishaan kuni qochumaa xaaharaa akkanumaa wajji nama hedduu jira hoggaa furaan geesse achi siqaasirraa qarraasaa fudhate qabsiisa sijaaraa afaan hidhaa oole wanta halaalirraa galgala deebi'ee haraamirra furaa guyyaa guutuudhaahu kuna oolee jira hanguma kanatti memaa if kasaaraa
وانا كانت الرا فقادا هدرا نمتجي إبدورك وانت حرام الرا وانا لا لتهين ربي ساجد جيرا وانا لا لتهين ربي ساجد جيرا هقو حرام الرا ليسو بربادما بداس أرغته أمني مسلمة أسرتين دابا أسبيران دبرسو خير الرتي عمري إسنها ديرسو ليلة القدر الله تنها كن نمسيسو هنگا ربي بلون ولنو ديبسو نميو نغايا نتا هنگسو إسنا بداسو ملكي غندلما بداس أرغته أمني مؤمنا إسنا بداسو ملكي غندلما بداس أرغته أمني مسلمة بداس أرغته أمني مسلمة